حال سر زیو مگزین باخون هاجیل جمع برپسیار زیو مگزین سال سلیمانی هیه پیشش با میوان دریاته گلکس پاس ساله چما زیو؟ اولیون بخیراتنا چما زیو وکی پیو کردی لبله هم به انگلیزی چند و کلتور و کلپورا کردی به انگلیزی دادن ناساندن و ناوی به تایبتی جبر کو تلفظای دی انگلیزی داج حسانه جبروی مکر زیو مگزین بله ناوروک تبی گوری چند و هنر و موزاییکا کردیه امی ورن سر ناوروک چه چه بو جالیه که حد آواکرن اف هم مالپر هم جکوار ev kovar fikriyata me de kovarak wa berê de hebû li gel hevalan lêbelê me ekîp awane kiribû ewelî îja piştî ku ew du hevalên min li Ewropa wan biryar da ku ew ji bi kovarek derxin me ji gotiya ku em li vê derê Tirkî derdixin em bi hev re îngilîzî derxin. Du ev hevalê te kî bû? Ev hevalê me ku em bi hev re kovarê derdixin tabii esas berpirsiyarî herî zêde ser milê wan e li Ewropa dixwîne. Sîdar Saşa û Ronak Hüseyin e. Ew li Avrupayê çi dikin? Ama bikal û bavan koçî Ewropa kirine li hêj Kurdiya xwe parastin û li Kurdî jî karûbarê Kurdî û çand û kelepora Kurdî jî xwedî derdikevin. Jiyana wan li Ewropa derbas dibe lê em bi hev re vê kovarê hem bi awayekî dijîtal hem jî awayekî matbû derdixin. Mehecarekî erê kovar mehecarekî ye bingeha kovarê salekî berî niha hat avêtin lê me çar berî niha dest bi weşan û xebatê kir ji ber ku amadehî hinekî dem girt hem derfetên me kêm bûn hem jî amadehiya ku em bo îngilîzî bikin hinekî dem stand ji ber wê me ancak çar meh berî niha dest pê kir. Belî. Heya niha hejmarekî derket a duyemîn wê derkeve? Me ya duyemî jî derket a sêyemîn em niha amadehiyê dikin sê meha carekî du mehê carekî derdikeve heya niha ya sêyem derket. Magazin ne tiştekî ew ke ku hani minak bêjim Salih Süleymanî du hêvarê bi kîrebû li ku derê bû filan tiştek wisa ne? Rast dibêjî li Tirkiye an em magazînê şaş dizan. Têgeha magazînê wek têgeheka em bêjin yani kê bi kê re bû kê ji bo kê çi got falan yani tiştekî kîç yani em bêjin kîç lêbelê ev kovar bi şêwaza kovarên magazînê ên paparaziyê ên Ewropa derdikeve yani naverok wan da sînema heye, televîzyon heye, çand heye, kelepor heye, fashion cilûberg yani û xeynê wê jiyana lokalî a herêmê a cîhan a netewan a gelan heye taybetiyên netewan hene tê de ya me jî em van kovarên Tirkiye derdikevin ez nav nekim em wan mînak nagirin em bi taybetî kovarên mesela a Fransî heye El em wê mînak digirin Vogue heye mesela naverek wan da tu dinêrî hem hebûnên cîhanê tê de hene hem jê yên netewê bi xwe tê de hene îja me wek armancekî ev kovarên gerdûnî dan pêş xwe û em niha bi taybetî jî tiştên Kurda ku em dibêjin ku divê bên nasîn îja baş bû yani anha em hejmara sêyem dest pê dikin bi rastî jî me dît ku gelek tişt hene ku em dikarin li cîhanê bidin nasandin ne tenê Kurdan erê Kurdê me îngilîzî zan jî hene û ew jî dixwînin ji xwe dema ku me ewilî dest pê kir bi rastî me gelek bertek hêja dîtin gelek erênî şîrove hatin peyam hatin ji bo vî karî em hêvî dikin ku em ê vî îşî zêdetir mezin bikin û pêş bixîn çand û kelepor û hebûn û kültura Kurdan bi îngilîzî li dünyayê bidin nasandin. Belê. Dema nivîsek tê we pêve ewkek çawa dest pê dike yani hûn li gor çi nivîsan dibijêrin hûn li gor çi biryar didin? Esas em mîna wan kovarên edebî û wêjeyî nivîsan ji derve naxwazin. Em tenê em sê kes biryarê didin vê me heye me çi bikin zehmetê wê gelekin lêbelê ji ber ku ew her du hevalê me zêdetir dema xwe didin ser vî karî û me jî ji bo her hejmarê em salekî pêş de biryara xwe didin em ê vê hejmarê de müzik hebe taybetî sînema hebe kapaqê me de çi hebe û berga me li ser çi bê pêşçev em ewilî biryarê didin piştre jî em dest bi nivîs û amadeyiyan dikin
تنی یک و زیده دم دگره او رپورتاجن ما هف پیوینین من تایبتن یندن ام همه بیجن هم دکارن وها برهف دکن وان و ورگر وان دکن تشکی وصاده به هف پیوین هیانه هوا بکیره ما براستیجی گلک کسان را کر نها جبر کو کتله اما نکردن گرسه اما کو هم خوازن نبخوینن کواری ناس بکن نکردن ام تایبتین ین کل نوا جواتا کرده دا باشته ناسین نه ین کو دنیای دا دنگ وان هنه مثلا گله کسانه کو دنیای دا براستیج دنگ وان ددن مثلا آجوان رالی هیا مثلا ما بیورا کرد تو دنیا ری ما اتلتیک کرد را کرد ما کرد tabii abi Kurdun yani yen ku röportaja pera dikin Kurdun yanji derbarı Kurda da tıştan dikin mesela bu kesin mafya mirovayı Kurdan xabatan dikin Avrupa Steve Mason ma biçuvi raji röportaj kuru ma hevlavi lisar Kurdan persi u gelek şirova u bersevin xoşi ten le mesela hayan ha ma bi civan hacora bi zelal derera ما به سایم عمر خلیفه را ما به بهمان قبادی را یعنی کسی وها گرسه آن هنه ناسن یعنی کار خود براستیج اشاره زنه یعنی دوی سنوی کردایتی ل دنیای بین ناسین ام بومارد کمن تکلی رپورتاج بومارد کن بله تو دویجه کسی کو دنیای علی دنیای وقتی ناسینان ویدری دروی ترکی خباتن چه دکن هم بوان رف پیوندکن ل اف تی و معنی کو ام ده همان دمه ده اف کسان و درجه ناس ناکن yani na Avrali minak mesela nas nakim yani mesela Isaac tutumlu na to beji Isaac tutumlu ki kasak nas nakale to beji az beji mesela navacivata kurda da to beji Arda Turan ki herkes nas le asas yeku deraliya da serkefti dibe o sernavi kurdayeti işlike eve tamam nakwa ve çağı dibe em jiwana nas bikin yani hun be İngilizce derdikin jibo Avrupa'yı jibo mecbi Kurdi derken ve başlarına be rast beji eja em belengaz xodam her tiştera naginin dibe çabe ev kalapora ku em İngilizce dedim ber xoyneran هن دلدار هبن که ویجی ورگرینن کردی و با کردانج بکن لبراسی دمام هبن دخوازن و کوبارا خود دو زمانی درخن انگلیسی و کردی yani jiber ku neteni ev ki yani kovara ki magazin nihayana hebu مخابن تو نبود جبر کو جواتا کردان هجی نهات وی است یعنی لدنیای چند زمان هبون نرخین نتوی yani ne tane bir siyaset u bir nivîsên tiştendin yani tiştê ku wê tijî dikin jî hene xeynevi magazîn ji melekê wê ye magazîn hê jî qedrê xwe yê nav Kurdan negirtiye boçi em wisa dibînin ku ew bindestiya me tesîr daye ser her tiştê me yek ji wan jî ew kültûra me kovarên magazînî derxistinê çê nebûye ez mînakê bidim mesela di televizyongeriye da, sinemageriye da, nivîsgeriye, kovargeriye da gelek tiştên gelekî hêja hene ku tu bi salan çekê min nikare wê bi dest bixî. Ez mînakekî bidim bi salan cihûyan hewl dan ku Holokostê li dünyayê bidin nasandin ama bi filma La Vita Ebel ve hemû kesî dît ku erê Holokostê bûye. Aliye Aboriye ve hûn çawa li ser piyade sekinin? Ji xwe em Kurd bê aborî ne. Her karobarê çandî, hunerî, wêjeyî da em tim rastî kêşeya aboriyetên. Ji wan kovarên me dîrokî derdkevin pêk tên. Yê kovarê me ku heya qederekî dest pê kirine û xelas bûne û temam kirine karê xwe. Ev hemî ji ber tunebûna aboriyê têk çûne. Ya me ji ew kêşeya me anha heye lê ji ber ku piranî em dijital dikin û wan mesrefên me amadeyî jem ji vê gavê ji bêrika xwe didin lê em digerin ku yan ji saziyên Avrupayê yan karsazekî Kurd bikin sponsorê kovara xwe û vê xizmeta kelepora Kurdî bi İngilîzî li dünyayê bidin nasandin ji ber ku İngilîzî zimanê cîhanî sereke ye. Belê. Çek behsa kusî Kurd jî bikin. Xebatên we çi ne? Komeleya sinemager û televizyongerên Kurd eşqa me herî mezin. Yani wekî me got serî da em Kurd divêm ji wê psîkolojiya mağduriyetê bifilitin. Ez bawerim em çend kes ji wê psîkolojiyê piçekî filitîn
خودش و ما اف کاملا آوا کر ساله که آوا بوده بو 13 مهمه کاروبار ما به لز و بز خو به گرماهی خو به جوش خو دمشه از به سه زمانه نوصد گرمانجی زاروایان راست زاروایان چه بو وکی ام چه دکن ری کاملا سینماگر و تلویزیونگر این کرد جبر کو ام نو آوا بون سالا بوری هیچ گرسه ما کیتله ما تو نبود کسی کاج ما تو نبود کاری بارو که اولی هم دکارن بکن درسین کردی بود ما هم وی سایه متخصص ام خوبی نه خونده کارین انقره هم جبو پلان و پروژه ما پیش روزه ام کیتله کی آماده بکن یا جبو یا ما هم کرمانجی سورانی و زازکی درسین کردی دان دست بکرن سالا بار هشتی خونده کاری ما هبو همی جزانینگه هم بون و مجوانا 25 مezun کردن او درچون یندون جنها کتن آستا دویمین این سالی دوام بکن لی اساس آرمانجا سرکا کامله را گهاندنا کسین مدیایه گهاندنا پسپورین مدیایه ایرو کرده ما یان مدیای بشر دکن کردی نزانن یان جی کردی دزانن جی مدیای بشر نکن yani ایرو گلک سازین کردان تلویزیون و کوبار و روزنامه این کردان خبرکاران دگرن لی مخابن کسی که هم کردی بزنه به هم جه وی کاری بشر بکه تونه نه مجی لان کاریج برکو پرانیا خبرکارین مدیا کردی هم لیور بون و ناو بین ما حوالین تلویزیونگر هنه محابیر هنه ادیتور هنه سینماگر هنه ما سال پار بریار دام کامله که واکن و خدمت زمان سینما و تلویزیونگری کردی بدن دست پیکرن لی سلوگان ما و کوسیه ما جو خو لحف دگرن نگوت امی کارن هندک و رندک بکن و کوسیه ما ایج گران و گران و بمشه و خدمتا کلپورا کردی دا تلویزیونگری و مدیا کردی دا ریچه کی وکه و خدمتا کی بکه خباتی وین پیش روزه چنه باشه جو خو ما کاملا کوسی کرد بونا ام میریجانا فیلم کی انقره لدار بخن جبونا وی ما آنها بنگه دانیه جخو سه آرمانجه ما سرکانه یک پرورده امی تم و کاملا و کوسی کرد امی تم پرورده بدن پرورده مدیا کردی پرورده زمان کردی پرورده بیجری سپیکری ایدی özlemendin جمعه لازمن امی پرورده بدن ملی ما دویم ام دخوازن ل میریجانا که فیلمان دار بخن بوناویج امانها و بنگه که آماده کن خودگینن گل خودگینن سپانسوران خودگینن چیکر و پرودکتور و سینماگران لیستکوانان اوجی یعنی پلان همه پیش روزه آنها اگر پره مهبویا اگر درفت ما دست بده میدمل دست بده دست بکرین لیبلی جبر کو پره متونه ام ناسکنیج ام نه بنیوی آماده کن هی ماوی دا بیجن یا سیم جدیش اتشته کی تکلی ماگازینه ام دخوازن لباجره کی کردان به تایبتیش دلیمه دا آمده هیا ام سالجره کی شوین خلات مدیا یا کرد بدن و آنها 63 کانال کردان هنه ام وانا یک به یک بشوپینن برنامه باش وک درخن و پیش برکی باویجن سر مالپره کوسی کرده و بلاوی داره دنگ بگیرن ما برنامه این هر ایتن عجباندن نهده خالانده ام بینن خلاطا بدن خلاطا کوسی کرده کوسیه کی بفکره مثلا کوسیه کی زیبد و یانجی یعنی دبا کریستالش به نا پری متونه تزانی خلاطا مدیای بدن مثلا چما نبکو برنامه داخواند یان ین میناوی جهاورت کمن رکبریه و پیشبرکک چه به و دنگ بداین و پشراجی همو کردین ما تکلی مدیای در هنر سینماگر لیستکوان بیجر پیشکشوان یانجی کسی نوی واری دا اشتکن بین سالونا کم مزن و گوره بین با هف شوا خلات مدیای کردی به انسانتانه کم مزن به پیشکشوان به پرودکتور روناهی دنگ کی بلند یعنی چما ام بیجن او گرمی ما کردا چه نبن چما خلات ما کردان ای موزیک تلویزیونگری مدیای شانوی نین داین
ji bo van xebatan gelek spas hêvîdarên wê ciwanên Kurd wek ew nêrînên wê yên azad ji xwe re mînak bigirin û wê bixebitin û pêşê roja Kurdan hîn vekirî û zelal û xweşik xuya bike. Li vê derê ji dewlemendên Kurdan re dibêjim ez dizanim wê dengê me neçe han biçe jî wê xema wan da nebe waye hûn dibînin xebatên gelek xweş e hûn dikarin piştgiriya wan ciwanan bikin heke ji dilê wê were diyê wan diyar e li ser balpêrê jî hûn dikarin bişopînin ji bo vê sohbeta xweşê ser carin mala te ava. Mala te java, kurê te zava. Gelek spas.